Telefoni sve pametniji, baterije sve gladnije. Pametni telefoni su postali naši lični asistenti. Tu su da nas informišu, povežu, zabave, pa čak i odvedu na određenu destinaciju. I sve to ima cenu. I to ne samo u gigabajtima, već i u procentima baterije. I dok se tehnologija svakog dana razvija, čini se da jedna stvar stagnira – trajanje baterije. Šta je to što jede bateriju, čak i kad telefon miruje? Predstavljamo vam listu aplikacije društvenih mreža koje najviše troše bateriju. Facebook 82%, Instagram 79%, Snapchat 77%, Tinder 77%, LinkedIn 72%, Twitter 69% i TikTok 62%. Na neslavnom prvom mestu, naravno Facebook. Ova aplikacija radi i kada ne radi. Sinhronizuje kontakte, osvežava feed, prikuplja podatke. Ukratko, nikada ne spava. Slede ga Instagram i Snapchat, koji ne samo da vuku ogromnu količinu podataka zbog fotografija i videa, već konstantno koriste i kameru i lokaciju. Tu je i TikTok aplikacija koja ne prestaje da vam servira sadržaj, čak i kada je zatvorite. Ona unapred učitava videoklipove, prati vašu interakciju i samim tim vam troši bateriju. Ne zaboravimo ni na YouTube, čiji video sadržaj intenzivno iscrpljuje ekran i procesor, pogotovo pri gledanju u visokoj rezoluciji. Na listi proždrljivih aplikacija nalaze se one koje možda niste očekivali. WhatsApp, Microsoft Teams, Zoom i LinkedIn. Ove aplikacije često rade u pozadini, proveravaju nove podatke i poruke, a vi to ni ne primetite. Igrice su možda najveći potrošači svih, pogotovo one koje koriste internet, zahtevaju stalan rad procesora i 3D grafiku. Jedna partija može da vas košta i do 20% baterije. Kako da sačuvate bateriju? Naravno, nećete da obrišete sve aplikacije, ali možete da učinite nekoliko jednostavnih koraka. Smanjite osvetljenje ekrana. Ekran je najveći pojedinačni potrošač. Vodite računa kako punite uređaj. Punite kada padne ispod 20% i skidajte s punjača. Smanjite vreme automatskog gašenja ekrana. Isključite push notifikacije, pogotovo one koje ne koristite često i izbegavajte ekstremne temperature, jer velike vrućine i hladnoće mogu trajno da oštete vašu bateriju. Ako se pridržavate ovih saveta, sigurni smo da ćete sačuvati bateriju na vašem telefonu i da će vam uređaj dugo trajati. Ako imate neki predlog, možda sugestiju, kojom temom da se bavimo u nekoj od narednih emisija, pišite nam na mail adresu potrošač@republika.rs.